48 koromsara tipra mathani luwa jima bai bobagrani ajaima shano celebration khlailekha monohatini town honnogo apandao phaimanjaka MLA Paul Dangshu tipra matha dolai district president Rathish Tripura 48 koromsara ni president Abhijit Tripura abono karibote juda juda adong juk songphai manjaka apandao Ini jehitu bubagrani party ba asal political kok sadia buagra sabo bo bini RD life tamo bini career barke shuru theka politics of barke theka ba non kisi sa sawna hasin sini sab district president samani Kolkata in samani actually buagra Delhi wa asaye bo Kolkata wo jere porikha apni pore Shillong bini graduation paikha Jepru graduation paikha apun sinno buagra agini simi social samungbai sini topani samungbai kerja tolongna NGOs tolongna organization bagi kedalai bo samungbai kemani Jepru terus time change ta sini tiprasani Jepru jenggal taibu kebangka acanya jengka sungguh Jepru hatabi borok Jepru tengah jengka buagra plus step naka politics so habui dokan market domai kuina Congress as a family politics ba agi amani dari Congress national secretary abo abu ni kore Jepru bono Tripura Pradesh Congress ni president nika o Jepru CAPB bagi peranti sana apro catat liya sini state ni berapa apro bini presidensi dia kali hani bagi ni top hani bagi sini orang pada tanah dari an NGO pulau sini ni NGO pulau ka Jepru NGO pulau ka apro insino rangi jumlah berai ketika norok bahasa saya zaman saya bobagrani magazine temu bini TNT ini magazine company no bomak hoda mereka terus bisa apa kali no covid semuanya onek coba covid no coba terus orang patients first wave second wave nam mereka covid ini apa pun coba Jepru NGO by Simit sini tiprasani mansa shop tadi Jepru gerak ini tanda apa ke buat decision naka obnojen political party wo unggok kesini NGO botongnya political party botongnya apa Jepru political party saja sunjok ke Tripura ni borok sini tiprasa borok kamu asik ke support saja sun India ni सब के gerak party BJP not की ADCO major ADCO power thaga